İsənmisiz, hörmətli dostlar, hörmətli tamaşaçılar, hörmətli əfəndilər, həm tutaşlar. Biz Min Humorist proyektinin 4-cü sezonu yarım finalında. Həm səhnədə qabatdan min Aynur Süleymanov. İskət düşürəm, bizning eng kuchli humorist ismi üçün kurash bor. Bu yarım final ham biz tezdan biliriz. Kim bu isimga loyiq bo'lar ekan? Aliga aydagizali yarım finalning hurmatli qonaqlari, hurmatli juri a'zolari bilan tanishib. Biz ularni bilamiz. Biz ularni tanıyız. Ular birinchi sezondan bizning bilan birga. Ular kimligini bu sahnada ko'rmadilar. Kimlarligini uzatmadilar. Ham endi eng muhimi, ular bugun da bizning bilan tele radio olib boruvchi artist, jirchi, bloger Laysan Gimayevaning eri ham eng zo'r qozonishi ul 3 qiz atisi Bulat Bayramov. Bizda bugun qonaqda o'zinchalikli ming egasi, estradamizning brillianti. Biz uning jirlarini yaratamiz. Biz uni tinglaymiz. Ham eng muhimi, biz uni hurmat etamiz. Tataristonning xalq artisti Zaynab Farxiddinova. Muncha Toshi estrada teatri yetakchisi, yumor podshasi, Tataristonning xalq artisti, bizda qonaqda G'amil Asqadullah. Ham albatta biz rahmatlarimizni yetkazamiz Tatneft xayriya fondina, Flint Production kompaniyasina, ham endi Almat ijtimoiy o'zagina. Chunki ulardan boshqa bizning proyekt bo'lmas edi. Ulardan boshqa biz proyektimizni ko'z oldina da keltira olmaymiz. Esga tushirам, bizda yarim final. Biz tezdan biliriz kim finalga chiqar. Bugun bizning improvizatsiya, ham endi improvizatsiyaning qoidalari bor. Juri turli situatsiyalar berirlar. Endi shu situatsiyalardan biz turli rollarda o'ynab chiqaramiz. Endi kim nindi rollarda o'ynaysin, shulay ular belgilayacak. Endi siz hazır bo'lsangiz, biz hazır, demak biz boshlaymiz. Qarshi olamiz sahnada birinchi konkursantimiz Mamadishdan Lenar Galao. Nindi rol bizga elagasin, balki juriyni bilan. Endi biz hazır, Lenar Shlabet. Nindi situatsiya berasiz bizga? Nindi rollar deb aytaylik. Salom jigitlar. Biz mana kengashlashdik-da, eng birinchi bo'lib shunday rol beraga bo'ldik sizga. G'abla To'qayning Sho'rali poemasini o'qiganingiz bordir. Situatsiyani bilasiz, shamolaysiz, oboylaysiz, shulay bit. Tak, birigiz demak Bultir, birigiz Sho'rali. Kim? To'xta, sen Bultir bilasizmi endi? Aha. Sen Sho'rali, Lenar, rizaman. Mana situatsiya nechga kerak? Sen Bultir, aning barmog'in buranaga qistirmoqchi bo'lasing. Sho'rali turli sabablar tag'ib barmog'im tig'asi kelmay shu yoriqqa. Mana situatsiya shu yoq. Sen kundiriga tish Sho'rali. Anlaşıldımı situatsiya? Anlat aldımı? Anlaşıldı Bulat. Aysa o'ngishlar sizga. Rahmat. Ketdik. Mafuydigiz, men durust keldimmi? Bu manikyurni salon Bultir deb atalami? Durust keldimi? Ayy, mana gaz bitdi. Shunga ko'ra mana o'tinning ortidan jibardilar. Siz kim bo'lasiz? Menmi? Sho'rali Petrovich. Oysa keligiz menda ssenariy bo'yicha siz bilan barmoqni tig'ratish. Zato familiya To'qayev aytirgan to'ram. Mana menda saylov, mana menda kirib, soylarga kerak, ham endi barmog'ingiz bilan kiritib o'ynatirga tegishsiz manikyurni apparatda. Meni birinchi taqir shu aytirib bir MMMga kiritmoqchi ekanlar endi, конечно. Bu bo'shlay, aydagiz, kirigiz. Mana MMMda da shulay boshlangan edi, durustanda. Kirigiz, aydagiz. Bo'shlay bugun, ertaga to'lovli bo'lacak. Yo'q, yarar. Oyog'ingizni da kirita olasiz. Вот анда, конечно, мына бензопила kerak, конечно, ансына. Ладно, yarar. Давайте вот mana shunday bir только menim bir shunday narsam bor. Bir so'zim emas. Men bir maqni qo'ygan ekan emas. To'xtag'iz, boshda tusni soylik. Sizga nindi tus kerak? Qizil yoriymi? Menga možnimi Orsha flagidan примерно. Yori Orsha flagida eng muhimi birinchi barmoqdan boshlaylik. Keligiz menda. Birinchi barmoqdan emas. Barmoqdan boshlaylik. Qarabqina. To'xtag'iz, yorig'i zo'r. Nishab bu вот mana bu tegimiz. Ikki qo'lni kiritsangiz asiya. Ikki qo'lni kiritsangiz deymi? Bu modernizirованный apparat. Ikki qo'lda asiya ham men anglamam. Siz men qo'lni nishab misarobga tiqmoqchi bo'lasiz. Men shuni anglamayman. Men bitta yuziga farsh deb yozilmagandir, bitta g'afur etingiz. Yo'q. Yo'qmi?
Şuna göre vatma karagız әле. Sizin de vatma meni isim ezrekkene tege seyirrek. Былтыр. Нинди isim bu? Авидис коян шыккан isim bu. Bu benim familiya. Familiya. Әнәсе былтыр фамилиягыз, исемегез ничек? 3-нче елов мәллә? Килегез монда тыксагыз белерсез. Монда тыккач чыгачак минем исем. Килегез монда. Сайлагыз. Так, давайте. Сайлагыз төсне. Төснеме? Мен әйтәм бит инде Орша флагында но Мамадыш гимн уйнасын. Ладно. Ярар. Туктагыз, ашыкмагыз. Сез жигитме, әллә кызмы? Менә ансы миннән түгел, аны шынап та Тукайда язмады. Мин генә түгел, аны бер кеше белми. Димәк, без дәвам итәбез. Кирегез монда. Туктагыз, шалтыратып кына алыйм әле. Абдулла абый, исәмсез? Ага. Нәрсә диде? Сезнең эшегез түгел диде, вот. Димәк, монда тыгырга кирәк. Һәм әкият шуның белән дәвам итәчәк. Ярар. Просто былай тагасым килмей, ну, халык укысын өчен, балалар укысын өчен тагам. Рәхмәт. Тыгыз да. Алкышларны күбрәк бирегез. Рәхмәт, Линар Галәү, Мамадыш. Рәхмәт, Мамадыш егетенә, Линарга. Без дәвам итәбез. Һәм инде сезнең фикер, хөрмәтле жюри. Линарның чыгышын бәялибез. Ничегрәк булды сезгә шушы импровизацион номер? Молодцы, егетләр. Миңа бик ошады. Менә юмор шулай бит. Я кызык түгел. Миңа кызык булды. Молодцы. Рәхмәт, Булат. Гамил абый. Миңа тойылды bu теманы білген шикілі. Теманы алдан білген шикілі. 1 секундта тик тұрмай жауапны шол шығарады сола. Импровизация бик яқшы. Молодец, Ленар. Жоғары дәрежеде шынапта һәм мәгънәле бит. Бұлай ауызға нәрсе тур келді шуны айтмай. Именно туры китеріп айтты. Мен бик яқшы деп санаймын. Рәхмәт. Зәйнәп апа. Күренеп тора Тукайны укыган. Һәм җаваплары чынлап та Гамил абый Булат искитмәле кызыклы булды. Һәм инде уңышлар теләп каласы килә. Миңа бик ошады. Бик зур рәхмәт.